рамки на процесот за соработка на Југоисточна Европа, на конференција која присуствуваше делегација на нашето собрание, и јас присуствував на таа средба, и со така и организиравме билатерална средба со председателката на Бугарското собрание. Средбата беше помина во многу позитивна атмосфера. Воглавном разговаравме за соработката помеѓу нашите два парламенти, како може да продлабочиме соработката, процесот на интеграција на Европската унија, размена на искуства, односно како да најдеме начин да ги црпиме искуствата од бугарското зачленување на Европската унија, така да исто така на крајот на средбата ја поканив председателката на Бугарското собрание да дојде и да не посети во официјална посета во нашата држава. Очекувам дека во текот на годината ќе можеме да ја очекуваме во нашата држава. На Бугарија униша пјесмарска конференција per bashkëpunimit të Evropës Juglindore, ku Maqedonia është në kreatarëve. Konferenca u bajtë në Sofia dhe unë isha pjesëmarrës në atë konferencë. Megjithatë shfrytëzova rastin që të kem takim bilateral me homologën time, kryetaren e parlamentit të Bullgarisë, patëm një takim shumë të frytshëm, në një atmosferë shumë pozitive. Biseduam kryesisht për thellim të bashkëpunimit mes dy kuvendeve tona, komisioneve tona, dhe gjithashtu u dakorduam që është mirë të marrim eksperienca që Bugaria ka pas gjatë procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu në fund të takimit unë ftova zonjën Docova, kryetaren e parlamentit, që ta vizitoj vendin tonë, parlamentin tonë, dhe ajo u shfaq pozitive në këtë ftesë. Besojmë që brenda vitit do të kemi vizitën kryesë të presidentes së parlamentit të Bullgar.